gentlemen of Dames the en jury, heren, the case we are fighting for today, die gevecht wat ons bekijken vandaag. the devil today De duivel vandaag is the South African and the is de English. Zuid-Afrikaanse opleiding. They are trying to face out their religion, Hulle probeer ons geloof uit ons skool uit and haal object. en ons optek. Funakala zifunde ezinto ezithina abazazifunda. Petrolpryse gaan op. Children must believe in something. Kinders moet glo in iets.
sonder hierdie wyse man se opinie nie. Twitter will not be the same without this. Edelagbare, ek veg vir dit. We are fighting for this. Tweedens waarde vir geld. Second, value for your money. Ek is 100% vir die feit dat petrol elke maand opgaan. We are 100% for it for the rise of Ek petrol. gooi selfs $60 af vir 'n maand petrol op my klip. We only throw in petrol on Tuesdays. Want ek weier om gister se goedkoop snert in my kar te gooi. We don't want cheap shit. Laaste, Lastly, Roos Zuma size. Gooi die saak van bedrog by die hof uit. throw this problem out of the hof. Die terugbetaling van die sogenaamde gesteelde geld gaan eers 'n effek op The ons back ekonomie. payment of this stolen money will not have an effect on the economy. My saak is by voete. Dankie. This problem is resting at your feet.